тамошобинони иззатманд салом. дар ҳафтаи равон низ кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои кишвар содир шуда бо аломатҳои доғоваранда муҳити осудаи моро халалдор сохтанд. новобаста аз ин кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳамчун субъекти муборизабарандаи ҷинояткорӣ афроди қонуншикану ҷинояткору дастгир ҳуқуқу манфиатҳои давлат ва ҷомеаро ҳифз намуданд. бо шумо ҳастам Морухсор Таваллузода. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи доир намудани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як гурӯҳи нашъаҷалобро боздошт намуданд, ки аз 3 нафар иборат буда сокинони ноҳияи Ёвон мебошанд. аз боздоштгардидагон 8 килограмм навъи гуногуни воситаҳои нашъатдор дарёфт ва мусодира карда шуд. шарҳи бештар дар гузориши майёри милисия Сироҷдини Шакурӣ. хариду фурӯш ва истеъмоли воситаҳои нашъатдор ҷинояти вазнин ба шумор рафта оқибатҳои нанговар дорад. маблағе ки аз ҳисоби фурӯши ин маводи зараровар ва бар ивази ба дарди ҷонкоҳ гирифтор намудани ҳазорон нафар ба даст меоянд ҳеҷ гоҳ бақо нахоҳад дошт. кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар асоси ахбороти оперативӣ як гурӯҳи муташаккили нашъаҷалобро мавриди коркардҳои оперативӣ қарор доданд. ахиран 3 нафар аъзои ин гурӯҳи ҷиноятӣ дастгир карда шуда аз онҳо дар ҳаҷми 8 килограмм воситаҳои нашъатдори нави афюн ва ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуданд. зимни чорабиниҳои оперативӣ нахуст ҳангоми ба фурӯш баровардани воситаҳои нашъатдор Шарванд Назаров Раҷабмурод соли таваллудаш 1987 сокини ноҳияи Ёвон дастгир карда шуд. номбурда бо маслиҳати пешакӣ бо ҳаммаслакаш Шарванд Холмирзои Фахриддин соли таваллудаш 1982 сокини ноҳияи Ёвон ба хариду фурӯши воситаҳои нашъатдор машғул шуданд. воситаҳои нашъатдорро бо маблағҳои гуногун аз дастгиршуда Навотов Аслиддин сокини 36-солаи ноҳияи Ёвон харидорӣ намуда дар шаҳри Душанбе бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва интиқоли суроғаи ҷойгиршавӣ яъне закладка ба фурӯш мегузоштанд. зимни коркардҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони милисия Навотов Аслиддин низ дастгир карда шуд. дар идомаи чорабиниҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони милисия аз пинҳонгоҳи махсуси Холмирзои Фахриддин аз ҳудуди заминҳои хоҷагидориаш дар ноҳияи Ёвон дар ҳаҷми 5 адад бастаҳои воситаҳои нашъатдори нави афюн дарёфт ва мусодира карда шуданд. айни замон гумонбаршавандагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбати ҳар се бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. дар ноҳияи Вахш нисбати падару писар тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. боздоштгардидагон нисбат ба ҷамъият беэҳтиромӣ карда тартиботи ҷамъиятиро вайрон ва ҳамсояи худро таҳдиди куштан намуданд. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши полковники милисия Офоқи Қодириён. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Вахш хабари телефонӣ ворид гардид, ки шаҳрванд Ятимов Эраҷ бо ҳамроҳии падараш Сафаров Раим ба қитъаи замини сохтмони нотамоми нуқтаи таъмир ва шустушӯи мошинҳо воқеъ дар ҷамоати шаҳраки Вахш, ки ба шаҳрванд Толибов Муҳаммадӣ тааллуқ дорад, рафта бо ҳамроҳии кормандони нуқтаи сӯзишворӣ, ки машғули кор буданд, ҷанҷол намуда дашномҳои қабиҳ мекунад. Akım olmaz, masaya kıtı masadır, kıtı mukabzadır, abdiyim bora olmaz. Demedim, piyon bu sebep ki ayhamı yaymışı fromadı, sarkolikat, ayhamı balandı ve tafandı onca komisyon aynı. Romaca katı bakço, canca akar kat, ma karşım gerek benim de pişini o tamaşa çıkardım, derdis pistolet mi oldu? Bakço da çıkaçtı, mahkurat kadı, mahkurat bizim kadı. ва Ятимов Эраҷ аз баданаш предмети ба монанди силоҳи оташфишон бароварда таҳдиди парондан кардааст. гурӯҳи фаврию тафтишоти аз ҳисоби кормандони милисия дар як муддати кӯтоҳ ба ҷои ҳодиса, яъни ҳамшафати роҳи автомобилгарди кӯчаи Исмоил Сомонӣ, ҷамоати шаҳраки Вахш ҳозир гардиданд. аммо ин 2 нафар падару писар ба кормандони мақомоти милисия зӯроварӣ ва муқобилият нишон дода бо кирдорҳои авбошонаашон оромии ҷамъият ва атрофиёнро вайрон намуда нагузоштанд, ки кормандони милисия вазифаи хизмати худро иҷро намоянд.
نتیجه خبرهای تلفنی و کارکردهای اخباراتهای اپراتیوی کارمندان مقامات میلیتسیا را موفق گردانید که چند جنایت صادر کرده این دو نفر از ساکنان ناحیه وخش را آشکار نمایند. ضمن دسترس نمودن آنها به شعبه میلیتسیا معین کرده شد که پدر و پسر گذشته داغدار جنایتی داشته، به جای آنکه پدر پسرش را به راه درست هدایت نماید، برعکس او را به جنایت تله می‌دهد. یتیم فیرج رحیمویچ سال تولدش 2006 پیش 3 مراتبه با ماده‌های 328 و 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده شده با حکم سود ناحیه وخش محکوم شده است و پدرش سفرف رحیم نیز پیش با ماده 200 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است. شهروند طالبوف محمدی سال تولدش 1986 به مقامات میلیتسیا با عریضه مراجعت نمود که نسبت سفرف رحیم چاره‌های قانونی اندیشیده شود، زیرا سفرف او را نمیگذارد که در زمین‌های ساختمانی استاخانه‌اش را به انجام رساند و پیوسته او را در نزد همسایگان و شهروندان دشنام و حقارت‌های خبیث کرده شأن و اعتبارش را پس می‌زند. سفرف رحیم همین زمین‌ها را خریداری نمودیم. وقتی خریداری نمودیم خیلی گپ و جپ نبود، یکم خیلی جنگ جنجال، یکم خیلی چیزا نبود. بعد که وقتی ما ساختمان سر کردیم، کار سر کردیم، هر روز اومده دشنام و جنجال اخورت میدود. نسبت استا و کارگرای ما جنگ جنجال میکرد. همون حادثه‌ای که همون روز رخ داد، من بچه‌ها چیز کردن، تلفن کردن که هم خیلی اومده دشنام اخورت کردیشه. ما کارمنده تلفنچه تعدادش تری دورا گفته سیاست کردن چیز کردیشه. من در با کارمنده حزب خوب مراجعه کردم، تلفن کردم، اومدن قطعی وام کشتر به کشتر جنگ و جنجال هم. در اصل یتیم فیرج برای تهدید شهروندان سلاحی به پیستولت مانند یعنی زاژگالکا را استفاده نموده است. معین کرده شد که بحث این دو نفر مدت هاست ادامه یافته. سفرف رحیم با طالبوف محمدی پیوسته در مناقشه و بحث قرار دارند که حرف سری زمین‌های می رود که گویا سفرف به طالبوف چند سال پیش فروخته، باز با راه زوری و فشار می خواهد آنها را به دست بگیرد. همزمان ساکن دیگری همین ناحیه صمد فیضلی با کارمندان میلیتسیا مراجعت نمود که هنگامی در نزد مرکز دلخوشی به نام بیشه که در مرکز ناحیه مذکور جایگیر می باشد، شهروند یتیم فیرج به یگان اساس راننده را مورد دشنام و حقارت‌های قبیح قرار داده، ترتیبات جمعیتی را دغلانه و ویران نموده، دستگیر شده به این قناعت نمی کند و در ادامه کردارهای اوباشانش یک عدد چوب بیت را گرفته، آینه های قسمت پیش و چراغ چپ افت را که تمغه تویوتا کیمری می باشد زده شکسته کارناشای می کند و با این کردار خستانه‌اش به صمدف 2500 سامانی ضرری جدی رسانیده است. ما دغلانه رفتار کردیم. وقتی که در کارخانه کارمندان میلیتسیا اومدن پسرم را بردنیم، ما کم ترک مقصد در درون همون که کشاکش کردیم و از همین کاری کردگی خودمون پشیمانیم. این زمان نامبردگان در حبس پیشکی قرار داشته، نسبتشان چاره‌بینی‌های تفتیشاتی، جهت معین نمودن علاقه دستگیر شدگان و دست داشتن آنها به دیگر جنایت‌ها ادامه دارد. نسبت یتیم فیرج با ماده 255 قسم 1 و 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و نسبت سفرف رحیم با ماده 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در پروکراتوری ناحیه وخش پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. одинаев Файзулло соли таваллудаш 1972 сокини ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба мушкилкушоӣ ном бароварда бар ивази маблағи пулӣ ба сокинони ноҳияи мазкур ва дигар шаҳру ноҳияҳо хизматрасонӣ дар самти табобат бо роҳи фолбинӣ ва пешгӯии тақдиру сарнавиштро анҷом медод. вобаста ба мардумфиребии ин ҳуқуқвайронкунанда гузориши майёри милитсия Эҳсон Абдуллозодаро тамошо кунед. چی میتونم штраф میکنیم 5000 جواب موندم پروانه که انشالله ترا قطعیم کودک وعید میکنن انشالله هیچ چیزی که نشه کارت بوده. اکثری نفرانی که به سحر جادو و فالبینی مشغول میشوند سواد کافی دینی ندارند و از احکام و احادیث دینی بیخبرند.
ولی این دفعه از کردارهای نفری میگوییم که به گفت خود او قاری مرتب است و قرآن را حفظ کرده است. اودینه فیض‌الله عزت‌اللهویچ سال تولدش 1972 استقامت کننده ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه که با تخلص قاری فیض‌الله مشهور است، با استفاده از باوری دینی شهروندان به مردم فریبی دست زده است. چورابینی‌های اپراتیوی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه رودکی با کردارهای دروغین بازداشت گردیده خاتمه گذاشته، چهره اصلی او را آشکار و به مزاجانش پیشنهاد نمودند. اودینه فیض‌الله با استفاده از باوری دینی کارافتادگان با خواندن دعا گویا به گرم کردن مناسبت‌های زن و شوهر، کشایشی کار، جادو براری، تازه نمودن خانه‌ها از سحر و جادو و دیگر عمل‌های عوام فریبانه مشغول گردیده است. بیشتر مراجعت کنندگان مزاجان نام برده توسط علاقه اجتماعی واتساپ با اودینه فیض‌الله مراجعه نموده با پیشنهاد عکس از نام برده طلبی حاجت می‌کردند. نام برده با طلب مبلغ معین مراجعت کنندگان گمراه را باور می‌کناند که مشکلی آنها را برطرف می‌نماید. یک مدتی در مصر عرب سال 93 94 95 یک مدتی در مصر عرب تحصیل کردم. مردم مرا با تخلص قاری گفته میشناسند. مردم با واسطه واتساپ به من مراجعت میکنند و یک مشکلات داشته باشند به من گپ میزنند. یک دختر از مسکو بی نه تنی آدم به من مراجعت کرد، گفت که شوهرم قطعی ساز نیستم، نه یک دعا کنین یا وی کنین که هم قطعی تغری بگیریم. مزد مهنت ما گفت با یکم چیز یکم کارت میگوی بپرتم تا قپیده بودنشون ملیسه ها قطعی فرزندش هر دشه قپیده محکم کرده بودن برای کشویش گفته آمده پرتوف صورتشه. بعد شوهرش گفته که ما کودک میگیریم تو برا ترا جا کودک ما میگیریم ترا دیپورت کنن. به خاطر همون التماس کرد که مرا کودک ما نگیرن، اگر دیپورت کنن قطعی هم کودک هم دیپورت کنن. هم صورت شوهرش پرتوف ما در صورت شوهرش سوره یاسین خواندم 40 بار سوره یاسین خواندم که همون کودک شوهرش روزی شوه برای ناامدنی زنش. وابسته به شخصیت اودینه فیض‌الله قید کردن به مورد است که نام برده گذشته داغداری جنایتی داشته قبلا 2 مرتبه برای صادر کردن جنایت قلابی و 2 زنگی به جوابگری جنایتی کشیده شده است. نفر دیگر که به اودینه فیض‌الله کمک می‌کرده است طاهر فضل‌الدین سکنی شهر وحدت میباشد که به حیث راننده کرویکش فعالیت می‌نماید. طاهر فضل‌الدین گرچند از کردارهای این نفر خود جلب دیده است، باز با تشویق در بین جامعه با اودینه فیض‌الله مزاج می‌آورد. یک جنم کسال شده به سرمی خوری رفتیم جادوگر بوده اواریم شه خوندک شه جادو برو شه و بعد همین صورت را در واتساپ با پارت افتیم 2 روز بعد جنمون نوچی تویر بعد یک روز بعد موده دکتر قطیما وخور گفت که ما خیلی مهرو همی خیلی چیزمو پیش نمیره کارخونمو با ما گرفتم بردم شه پیش قاری فیض‌الله جادو بروری گرفت و بعد 2 روز پس جادوش برو و بعد پس همین 4 دختره که دیگه وخور قطیما من تاکسی روننده گفت که همی خیلی آدم در کورای موده جادو برور با ما گرفتیم و واریم شد با مغلای 500 جادو بروری کرد 500 سومونی وای گرفت. گمراهی برخی شهروندان تا حدی است که آنها برای زیاد گردیدن مشتریان خود و پیشرفت کار از این مردم فریب کمک خواسته مبلغ‌های خود را بیهوده صرف می‌نمایند. شهروند علیو مهراب که به حیث دکتری دندان در شهر وحدت فعالیت می‌کند برای زیاد کردن مزاجان خود با واسطه طاهر فضل‌الدین با اودینه فیض‌الله مراجعت کرده به نام برده در 3 مرحله 1500 سومانی مبلغ پرداخت کرده است. دکتری دندان آمد که پیشم ای 5 نفرم کمتر آدم اومدیسته یک شویش کن که زیادتر شوه آدم. خب ابدا خوندم دادم برگفتم همیره بزن انشالله آدم زیاد میشه. سحر و جادوی مرا برآورده با واسطه شام سحر و جادو رو برآورده دعا خواند بعد 1 ماه 2 ماه ما گشتم با دیمورا آمدم که گفت که سحر و جادو رو شکستگیان با از سر ناو سحر و جادو کردگیان با دیمورا را با واسطه شام سحر و جادو رو برآورد و سوم بار را برای وضعیم خدمت رسونه هر دفعه شما چقدر مبلغ پرداخت می‌کردید؟ 500 سوم دفعه میدونم فقط گفت سحر و جادو را میبره
озод мешавед, коротон пеш меравад. оид ба ҳолатҳои ҷойдошта нисбати Одинаи Файзулло бо дастрасии моддаи 482 кодексии қуввайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи қуввайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шудааст. ҳарчанд қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо гузарондани баъзе аз маросимҳои хароҷотноки ҳоҷӣ талбон ва зодрӯзро дар тарабхона манъ карда бошанд ҳам мутаассифона бозёфт мешаванд шаҳрвандоне ки меъёрҳои қонунгузориро риоя накарда ба исрофкорӣ роҳ медиҳанд. Милитсияи вилояти Суғд чанд ҳолати қонуншиканиро дар ин самт ошкор намуданд. новобаста аз оне ки талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим баҳри баланд бардоштани сатҳи иҷтимоиву иқтисодӣ равона гардида, тартиби гузарондани ҷашну маросимро муайян ва ҷиҳати пешгирӣ аз ёдаравӣ, хурофоту таассуб, меъёрҳои манъкунандаро пешбинӣ намуда моро ба сарфаю сариштакорӣ талқин намояд, ҳамоно шахсони алоҳида ки аксаран хислати худнамоиву фахрфурӯшӣ доранд, ба чунин қонуншиканиҳо роҳ медиҳанд. кормандони шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо пешбурди услуби муосири корбарӣ ва назорат аз болои шабакаҳои интернетӣ ду ҳамин гуна ҳолати қонуншиканиро ошкор намуданд ки ҳуқуқвайронкунандагон дар баробари нақси қонун амали ғайриқонунии худро тавассути интернет тарғиб карданд. чунончи шаҳрванд Маҳмудова Фарангиз Бобоҷоновна соли таваллудаш 1997 иstiqomatkунандаи шаҳри Хуҷанд, фурӯшандаи мағозаи Фаранг Люкс баъди адои ҳаҷ умра дар хонаи иstiqоматиаш воқеъ дар кӯчаи Ҳаким Карими шаҳри Хуҷанд зиёфат ороста ба меҳмонон армуғон тақдим кардааст. навори тақдими тӯҳфа ва зиёфат дар саҳифаи интернетии мағозаи Фаранг Люкс дар шабакаи Инстаграм намоишкорона тарғиб гардидааст ки метавонад боиси пайравӣ ба чунин зиёдаравии ғайриқонунӣ шавад. тартиб додани протоколи қуввайронкунии маъмурӣ бо дастрасии талаботи моддаи 481 кодекси қуввайронкунии маъмурӣ оқибати ҷавобгарии ҳуқуқии кирдори ҳуқуқвайронкунанда мебошад. ҳамин гуна намоишкории зиёдаравиро ба муносибати ҷашни Зодрӯз масъули кошонаи ҳусн ва толори арӯсии Зайнаб бибӣ воқеъ дар шаҳраки Шайдони ноҳияи Ашт шаҳрванд Бобоева Ганҷина Аҳмадҷоновна соли таваллудаш 2005 иstiqomatkунандаи ноҳияи Ашт дар Инстаграм гузошта дидаву дониста ба қонуншиканӣ роҳ медиҳад. ном бурда маъракаи Зодрӯзашро бо оростани дастурхон ва қабули тӯҳфаҳо бо иштироки 7 нафар дугонаҳояш дар маркази хизматрасонии Зайнаб бибӣ гузаронида, ҷараёни маъракаро аксу наворбардорӣ ва намоишкорона онро тарғиб кардааст. дар ҳамин асос нисбати соҳибҷашн Ганҷина Бобоева ва муассиси кошонаи ҳусн ва толори арӯсии Зайнаб бибӣ Ҳувайдуллоева Зайнаб бибӣ Ҳамро Алиевна иstiqomatkунандаи ноҳияи Ашт протоколи қуввайронкунии маъмурӣ барои риоя накардани талаботи қонуни танзим тартиб дода шуд. хубтар мебуд ки ҳуқуқвайронкунандагон амалҳои солеҳу созандаи мазмуни тарбиявӣ доштаро ки аз он ҷомеа манфиат бинад тарғиб менамуданд. нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Истаравшан низ бо гирифтани маълумоти оперативӣ муайян карданд ки ҳангоми баргузории тӯи домодию арӯсӣ дар тарабхонаи Гули Сурх шаҳрванд Муминов Неъматулло Рабиевич иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан бо ҳаракати давомноки пошидани пул ва пулчаспонӣ ба хешу таборон меъёри дар сархати 3 моддаи 18 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пешбинишударо риоя накардааст. исрофкориву зиёдаравӣ амали ҳуқуқвайронкунанда мебошад ки қобили қабул нест. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда зимни доир намудани чорабинҳои мақсаднок ошкор намуданд ки чанд нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансур дар маркази бозиҳои компютерӣ дар вақти дарсӣ ба бозиҳои зараровар машғул буданд. муфассал дар гузориши навбатӣ. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда зимни гузарондани чорабиниҳои мақсаднок як далели машғул гардани ноболиғонро ба бозиҳои зараровар ошкор намуданд. кормандони милитсия маълум намуданд ки 4 нафар хонандагони синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи Шоҳмансур дар вақти дарсӣ дар яке аз марказҳои бозиҳои компютерӣ машғули бозиҳои дорои хусусияти зуроварӣ дошта буданд. ҳангоми дарс ба ҳамсинфонам ба бозӣ интернет кафе рафта контрбозӣ карда пушаймон ҳастем. аз корҳои кардаи худ пушаймон ҳастем. ман ба ҳамсинфонам контр рафтем. ман аз сани ҳама ёз сум додам, дигар такрор намешавад.
мавриди зикр аст ки машғул гардан ба бозиҳои компютерӣ хусусияти зӯроварӣ дошта ба рӯҳу равони ҷавонон бахусус ноболиғон таъсири зишт расонида барои содир намудани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ замина фароҳам меоварад. аз таъсири равонии чунин бозиҳои зараровар имрӯз бархе ҷавонону наврасон бахусус хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо худ силоҳҳои сард аз қабили корт, кастет ва дигар ашёҳои бурандаро мегардонанд ки имкон дорад бо ин ашёҳо дар дилхоҳ маврид ба ҷинояту ҷинояткорӣ даст зананд. тартибу интизомашон суст, ҳама маълимо ба дод омадагӣ гапи нақса мезананд, дигар хати ҳақорат, ҷангу ҷанҷол. ана аз вай чӣ хел буромадан аз мактаб мо намедонем. дар пеши мактаб нозиро ҳаст, охрана дорем, намемонад баромадан. ман ҳайрон чӣ хел ино баромадан. вобаста ба ҳолати ҷой дошта нисбати волидайни хонандагон чораҳои зарури андешида шуд. вонамуд кардан ба мушкилкушоӣ ва ба ин васила борои фиреб ба даст овардани маблағи пулӣ кирдори ҷиноятӣ мебошад ки мақомоти милисияи шаҳри Исфара ба шаҳрванд Маҳмудова Нодира соли таваллудаш 1973 сокини шаҳри мазкур нисбат дода, нисбаташ тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз намуданд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. гумонбар шуда дар ҳудуди шаҳри Исфара бо он маъруфият дорад ки гӯё дорои қобилияти фавқулодае мебошад ки ҳалли дилхоҳ муаммо вобаста ба тақдиру сарнавишт, кушоиши кор ва мушкилоти зиндагиро бо кӯмаки ёварони ноаёни худ ки аз ғайб дастгираш ҳастанд, бо роҳи хондани ояту дуо ба фоидаи муроҷиаткунанда анҷом медода бошад. ин дар ҳолест ки худ саводи кофии динӣ надорад. Просто мехел рашк шудам ки штоби ҳамон бурӯ да ҳамонҷо диги чи не ваҳо аввал давидагӣ рафтагӣ омдагӣ нашудагӣ ҳамин кор ҳастони ман амина вайкар будам ки мобайни якманду гуфтам худо хоҳад мебурад гуфтам аввалаш худо не ки мебурад пални қуронани чизеҳа ҳамон чиз дуоҳо ки хонда бай мекунӣ иҳо ҳангон истирих ми об мефарқаш не дуо фақат дуо дуои китоби ё ба назартон мегӯяд сураҳо ман ба назарам неман калам ҷошанда сураҳои ҳама медонам қурон чанд сура дорад қурон 365 қурон чанд сура дорад чанд пора аст 360 ёсин ҳам мехонӣ ҳа ёсин ку ҳамаша меди ёсин ҳамрои китоб дида чанд мубин дорад 3 мубин ёсин апаҷон 7 мубин дорад қурон аз 30 пора иборат 114 та сура аст апаҷон ба маълумоти шумо. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи милитсияи шаҳри Исфара ошкор намуд ки гумонбаршуда Нодира Маҳмудова бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрванд Асомаддин Раҳимов сокини шаҳри Исфара даромада ӯро бовар мекунонад ки маҳз бо усули дуохониву ғайбдонӣ фарзанди ӯро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод менамояд. ҳарчанд фарзанди ҷабрида бо роҳи мурофиавӣ нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ тағйир дода шуда аз ҷавобгарӣ озод шуда бошад, ин ҳолатро гумонбаршуда ба хизматрасонии худ нисбат дода аз охирон $1500 маблағи пулӣ талаб менамояд. дар шароити идорашавандаи оперативӣ баъди гирифтани $500 гумонбаршуда боздошт ва нисбаташ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ҳамҷиёрони азиз, боварӣ дорем ки бо дидани ҳолатҳои ҷиноятӣ ки дар барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ манзури шумо гашт, аз амалҳои номатлуб худдорӣ намуда дар зиндагӣ роҳи дурустро интихоб менамоед. барои ҳамкорӣ бо шаҳрвандон дар Вазорати корҳои дохилӣ телефони боварӣ 221 21 21 фаъолият менамояд. дар натиҷаи ҳамкории шумо мо метавонем ҷомеаро обод ва муҳити осоиштаи Тоҷикистонро аз падидаҳои номатлуб ҳифз намоем. то дидори навбатӣ, танзияту хонобод бошед.